obi biala o delay esna me kakla o wias na at least e was me salute no delay different from kinship nana e wan hene nana e nyame kese me boni dia was me sorry because nana untimi fo obi antoto nana ma nye enipa urade ama no to me from above brother enipa de so kasa ansa na supreme court aba be kasa enipa woko ba bia yen seche no me to me resume moto the me do traffic light esi e wose me gina brother mpacho when was the first time I want nana sana na gina traffic da when was the first time won say nana ya che nana de na ko gina court edi na asem da on say yan hia for me ya tete ya brother on say yan dwene yan ho on say yan dwene yan ho on say ya tete wo yan nam sa na yakofa asem na de abla ya ofa na de abla nana na de abla ya maame na am wo mo bre brother on say generation we say ya lack wisdom me papa di hini wo kokofu ahemfie na we de wani ma meso na facha me ma no fom so ma no da sumuna so me papa mo nto ye fle wo mo sansa kwa e wo kokofu ahemfie wo wu okọ ne clergy na papa ni mi di nkomo kakla brother na eden se wo hye wo fie mpa wo na wo ba hye wa wo betimi mpa aka se tia kokofu hene me kai centuries achi e ho nkomo na me ne wudi na ba ne se ene wiase anyina wiase akọ na nim e wo se ebuo any ahoblase eba nanim no adenti na wiase na anyina na ekọ nanim se say ahomaso any arantan na ede ba sinamai se me kai first time na me papa ni me di san komo we ade we ese bo we Christianity adenti na young boy bi akofa mo ba fun de urade ase. Thank God for technology, but young man, young lady, technology, anyone must have a baby do be at another found so. And then Minian we are Kokobuna and say. And I make a sound phone from my Miniano, so make us others, including me, including Babusia phone po. There's no need to that your phone, the internet bundle. I want to what social media baby do be above them. The bacho, or the any physical component. Nana unim. Yanfa angels of God ko ampontonche awuni mabosom fo ebo na ho ban minumi eno ana boy ho ban Bible see the word na na nyina ho kwa wale wasase so sa wo kaseti apani bi obetimi atena se aka asem na ba bedi wachi na wo tena se wo kaseti ana ono aka se wonka bibia o because nakoma no anyini emu abie kakraka eti nakoma no betimi akonteni nsem bia me jo makoma mo mbie nti o ka asem kakra bia wo sem ba beso so no ko but nana kuma ma bia to stand bit say minimum dey betimi akonteni ento kaseti na obedi no ahel and o ma go no ban and those things will fight against you because who is so nyame kase I mean I seem like God onti na ase kumase for no me kan say kumase youth obi aka se nyame kase me ba cho ai because who is so nyame ma me ka bi o mo say o mo ntia se me ba cho nyame kase de ma pa ami asantini ba me wa abusuam na we bi ni de abusuam na we bi ni de ami asantini ba me wa abusuam na we bi ni de minim se na na ye nyame kase and say onpo se me nya asantini na free Africa and I'm free South Africa ba asantima mu na me didwa e wa asantini na asase so a we nyame kase de ma me because right now me ni South Africa right now me wa asante region na me ye adwuma on asase so and I'm na asase so na me so me won kwa eti o se we nyame kase e de ma me and aside that company some cassette and there are some spirit that is going to fight against me in my future because me this saying minim dia baba 40 years minim dia baba 50 years 60 years minim 70 years minim brother mpacho me busa akoshino me gina asesi ame so sene asofo fo mpanifo na omko otumfo na ase ekokoto chia no na me pacho me change judicial service omo ba Asante region akoto me change aban panifo it what is the essence of say young boy ma ba adumanya 20 Ghana I was me koto band 5 seasons e de ba be gina internet so bro it we dey wo for say omobo no o say omobo no bro why na enya bonida because me kai edrubre bi yakoche obedwa my phobia de no ba yesu ani o start chiro otwa na ni no obi ode ne ba accuse person bi afi woko ebi pa me amekoche boy ne bone na ebi pa me didi otumfu atem da it's your point in say me point am e kan nyina ne say bibi nsi kwa ena bibi sin so ma yi bibi di free ho ena me nua na o ha na wakom ne enya me de
But one thing that I can explain to each and everyone to understand is like it's a lesson to each and every person. So far as you are on earth here, you are not on Pluto, you are not on Mercury, you are not on every planet, you are on earth. But so far as you are on earth, share on status one. Oh, status one. So far as I would not say that you were say. So far as I would not say that you were say. I mean, so far as you are working under Asante region. I'm talking about Ghana. So far as you are here in Asante region, you are under Mandeswo. So far as you are under Asante region, Ujina man will say, I say. Mona, Bremna, Mona. Nana, Madrid on here. The chair Nipa 262 almost standby. Ujina Asante 4. Prince, Anna Abranton Eventing. Akwasi, it's the same. What's your use for do? Mijidi so who ye share. Maybe me mamma ye. I can't say. I wouldn't go so hard on you. But let me share the video that I felt very pity for you and that guy. And I know I don't know some video now. No, most of that plan is you make an answer. It happened spontaneously. But hey, you are your home. And Penny is a winning me and Srakotia. Winning me and Srakotia. Ena empenyise bu baby say and that obeto bu atwa asufra no nye dana na mpafin bi ye ka say asufra wa the Volta Lake and that obeto bu dia crosses our Volta Lake no nye dana na wonfin be ye oya nti ade bi a wo ye ne bia no e ho repercussions na da ho exact location be why cause me o de men kan exact location but the thing is ade bia wo ye ne no hunu say ehun sunsanso da wanim obi anu ha odua body a wokotwa abe akwasi mu ye very young me sure picture you very nice looking boy you have a lot of potentials ahead of you why do you allow social media trends to put you into a trouble wonim de beka ko use akwasi ba ine Sandra can say dey na we that video dey no ka so that's no also me o catch him so people when your life keke see akwasi likes inti and the video not trendy up to the point say you might never know baby I obekọ be hia mo asante ni bi na bebo about video in jobeka say fi hako o ma me no papa ti fi adwen omo ho na wakofa problem aba say eye say no obi o he bi omfa ne nsanka wo na nanom kwa abusunfie so no mo gu nsa all these things ye nyina ya ye mabunu ni bi pen me matena himfie for 30 years bi nim ne me happen o ye nyina ya ye mabunu ni bi pen but this youthful exuberance I said abehye mumu ye nhye da ni atem ne wia na ahye da be pacha wo no enye na mo behu bibi o mo feel say asan for the bi o ma ye din mo be kan ne abeka sat say the make us say it makes us weak yes strike for we safety in Africa my men dropping no na 70 yeah, because honestly, maybe share a video no nana. I felt very, very, very pity for them. Akwasi bibi wo wi ase. Entimu wono wadam for no. You people should do the needful. Your parents should do the needful. Ukromu hino ba on say menu anu menu ba obi abisa ukromu hino wantimi ammo. Enti so papa say wo papa waja no ho ofie no. Se oye fiera na o ma tenant bi edan han na tenant ne so no odu papa atama mo se na mo be sa tenant no mo beto party ama na mo de asofo beko akobo ne deliverance you definitely go and show your militants say onso so ye bema enti eden na obi abedi di santehina tem na edipa bi so ya o mo filie o makoteki action na mo gina social media di otumfo atem otumfo wunhu ne da senye tv so wunhu otumfo da o de na obi meke bi na me no ana makana do abetu bu atwa su fra no ne da na ne mpafin besiu omo ntoto omo panko hello motebenka ajibikete hello Essa é Bujanfo. Waneko, Monkoi, Moncasa.
ye 2 days TV onwedofo Ghana hankasa no ho sometimes assemble sia ye de ye ne man kitinkiti mi na de fefa ho opemso enyo obi afasante me awura ye bone dia ne aboemu ase papa onimonyamfo a oka asem asa na Supreme Court waka asem Anchai ena Mustafa bedin sem hunu keka chasa adidi opemso ne chiamefo nyina atam ema beka asanteman ena wo mo ne ntimantam ye rotu for de santem nyina won tibio because the chiame kwante na ono kura wate ena mo yoma ne pa afa de ahudi asi ye na busuafo ba bonte so ne yale na trenye time o yes na me nyina sa ne be hu se de video sa pe ba bonte na wodidi imam empanifo president mu nyina se wodo matampen ne nyina na busuafo hu so yale o ya tisi se omo bo ba se wonte apo omo yoma na ya tisi se woda ayeno na ho nsem beba omo de tagi asantehene omo di asantehene atem omo di asantehene atem akame as president yes round emma enkura no mfa ewura otumfo se tutu animu enyefom wo enkofom panifo bi hase dimi de ewura ni ma ye fom fiti kwa mekro wonya almost 8 years no nka ho hwe bema ni monyamfa wo kwaji loni amawa wona wo qualify no wo makwan ema YouTube di na tamsa Uma kwai ma nkofo kaseti ane sa uma kwai mo bia ka de ope de me ye ne sa enye mpanimfu enye ayi enkran kete na se president okura wuti wo kaseti opem so da nanu ya kwada sori ya takwade fo nkran kete bi atwefo asu manim adi omso mo fita kwade adi ye wurotonfo asem we na me se me nkabi but ahimam ke che wo se me ka from research any me particular say nya ewo ye ha ne kire se enkura no omo fita krade no mo ko school water krade na halafo ba kron do fita krade nti ba kron de anoko ka no ho sa eno makoto no my video ye saka nkura no mienu ewo life ho no akura no ka kire se opese wo trending akura no se for trend entina o yes ade no trend entina o kaseti a opese o kaseti opem so na tama Mustafa no ni likes kula Mustafa kaseti opem so no ne videos bibia ko viral na wo pese wo yesta asantemawura otumfo se tutu nyame kase ya sase so nyame oni na obedu natam abebiu na obedu natam dia trendy ade ne wo mo naked enko gina kajetia wo mo naked ko gina wayi wo mo naked ko gina school dem nwale wo mo naked ko gina se ye nwale wo mo naked ko gina ba bia onim se kofo be hu apakacha wo ni post wo no akọ viral Upeso uya TikTok star upeso ko viral. Wo fa wo bi e de na ko viral. Wonu manyam fo panyini se na wo de na tam de ko viral. Sometimes wo hu ena yi ma me no mo hwe yo me se me nua na sa boy we ya ho. Ka wo wait for obi ase ma bo akwa we yo. Can make discipline na me wi na kwa hemfe. Nya so pem so nko a. Dabi. Panyini bi opeka se tie ne bia. Me me de discipline na sa na kwa pem so. Ade na ko police station for no kwase sama wadi. Because I hear from ma. What to say as a Kwame despite about to come lesson and med will be atomda. What to say Canada Japan ba at to come lesson and med will be atomda. Or 2 4 to them because a body near was what to say. Yes, one the baby, the mum and the man what to come lesson and med will be atomda. Yan hear from my any home more. Yan mamma near papa nibi. Yan mamma near papa and to be no manum. Or want to plot the one high dada. Obo hane ma men ne papa tene nem kwa na dwenso ahwiagu enipa 100 no munyina guda ba hakum ye ny opportunity na nkwase asem wo pese okova awia wo do pemso na be kova awia wo do pemso na be ko wanimo wo do pemso na wo bedidi na tema ko wanimo ye bra dondoma Mahama ne ndisi aban boka se obi bedu obi panyin bi atam wa bia mo IP address mo de be che wom asatan kura ya samyante se mo tena ho na kura we yesa ko bo kura we ya enyo pemso na abu no se Mustafa de akokreti wo bi aba asa aba if Northerners for no bu fu e kasa fire bag den edit asante mani asante ura on the name say yes almost asante hene na abopa me akobu Mustafa na asante hene Mustafa no hu ni de obi ka tsa asante hene wo Facebook account obi ka tsa asante hene wo WhatsApp account or TikTok account on wonim de akokra me say na chia me for kura nim sese na ekọ na chia me for kura nim sese na ekọ
omoto akokreti wo akame ese sa trouble one ye ka se beba no e na ha se na eba no akora we akodidi atemti no maka to se asantefo no mani abre asante ni omunim se yewro tumfo se tutu die wono onfa nipa ho onipa no akasa wi ansa na court akasa wakasa wi ansa na supreme court wakasa supreme court ntimi twena no nsifo personality ni petitum amentem ahemfo akase ne ba na ase ukojilo amai kojilo ne yamfa momo ne edwode na nkotum ye diama no be ma no wanyamfo we de na sisifom na ngura we no so bia kura nyo mo hwe kura na sa ngura we no so bia nya ne hwe obi anka no obi anyo mo hwe am se ye burotumfo se tutu enkokun se okunya diama omawu amonte ya ne ye bure betwa dwira o nkura yi omabusuafo omate se ye bure betwa dwira de edwetwa no ewo ho ye bure betwa dwira o etuotu manafo wo dwetwa no ho de eye nkura sesem chase wotwe ho amonte ase obia kwa ketwa bia so kamlese no ho so a no de ye burotumfo se tutu atem obia so kamlese no so no de ye burotumfo se tutu atem but say ye bure don kase na santefo no be defend wo ho woye mistake na wo ya wo de omobabo so wo hwe na baby awo no mutime bu medical bu ansa no mode wako because they are defending our kin asante hene ye do no Ghana nyina do asante hene ahemfo Ghana nyina obi no ho wo chini kan so obi no ho aye no obi awo se Ghana nche na asem weto na kan nyina be defend ko be defend na so so pass sa nkura we say ye e kan say burumem no mgo gina he sankura we say burumem anase do ma henkuro eno mgo gina mudi ye na do ma hena tama samre ko mabusu afote wo kama jama no sunya na kama jama no takura de ko bibia se takura de wono moti no mugina no mudi takura de hena tama ko moto wo the and the food defender ye can we love you very much ye cherish no it will be bia de be wo so enu na enua memma bi achiro madwiri gidigidi omo de say Mustafa kura no enwo mbomba sa achira sa abono bi ko na akofa sa nyema we nyina yere aba akura na adwene nya munim se na adwene nya waye wo twik ka wo mo 3 years ni wona nam homo nka ahwe wo di nkofata mo nka ahwe asia we no hu se dam beka enkura keteketa atwe kamera so manim so person mo trend wo person wo trend ya wa ntimi amu naked wa nwro maame ho wa kofa wo maame wa kwatwe ho anwansu maame so wa ntwe maame fo mo wanye star one trend na mo wo tumfo se tutu nyame kase bodi ya bu emu ase asante akade se kutu se bam no ona are ne be trend I 2 days TV so then we share my social video we and watch back at say ha e kasa kire obanyansani ha en kasa ntia obi e kasa kire obanyansani we love everybody ye nyina ye nipa baako because ye nyina as a nation ye Ghana fo nyina eti hande bebe bia na ahemfo samde ha ye da mema ahemam ka kire da makoma so kra ma ya ahemam ka kire de bibia fa ahemfo do de ba ama ahemam do wakumi kra ha inu mienu ye bewu inu be share da bia wo 2 days TV so subscribe we and watch share mama nsani na ahwe makron wo fast papa bi oba wo de she papa bi bro fo nya maburu hima mahimam fefe amahimam ka kire asante ma de she bro fo de she se kutu se bam amaje wakode ya beto so bi ensa me no be she da bia to the steves makra